yang dicanin telu kecepatan. Allah. Pertama, dengan nikah paling jelap takabulan hajat. Hajatuna kathir. Maras kadingan ikan beliau kemelek tiru plek bawun dunia niki ya luwi. Ya lu? Darak dengan dek berdua kemelek. Selamat masing wet tejuk. Pastiin berdua kemelek. Dek japa kemelek merarik mana-mana. Tian lain masih menyet nani Tepat dong. ya dia jadi ikut foto sama saya ngoete pasti berdua kemili kandan 4 embung 4 jua kepuri dia anyam kepuri rambut dia berdua kering musim panas ini 4 darah air dan cukup isi telaga ni harus naam sila decek embung benga arah embung gede arah embung muncan masya Allah embung jeruju raya poda 4 kebu banin terjadi saya nggak arak nota harapang embung lagu Pekasih nane kurang sehat Pekasih kurang sehat lampak jalampak lagu kemanjat datang wahbis balung girang majelis ilmu adesa jauh telu basir dan ini telu besak telu pertama ibarat dengan pasang kodok, kedua ibarat dengan pasang songor, ketelu ibarat dengan mancing. Telu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum disampaikan pengajian oleh beliau supaya semua fokus. Napi caranya fokus ngaji itu man nazara wajhu aliman, sai-sai serminan membahasa jamak wajah orang alim, nazratan satu kali pandangan, sehingga lamut ngaji no malik menurut adan kadang sak trekeng sekek 2 3 4 dendek sak mohon maaf bahasa bodak melong dong sekali malik menurut adan satu kali pandangan, maka pandangan itu akhalakallahu ta'ala malakan, entajarian si Allah subhanahu wa ta'ala satu malaikat. Nabi tugas malaikat niki yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, ya icanin pelunggur senamian tunasan ampun juk Allah sampai dengan jeluk angkat lamut ngaji dikanggu andang samping, dikanggu andang muri, dikanggu boya HP. Ini HP boya lebih mahal wajah orang alim daripada melihat HP. Tunas makin kita sama-sama mendengarkan pengajian seperti adab ngaji sampunan BPC-PC karena ia ruang tuan guru ganteng kedua anak ni silak lagu beliau ni silak nggih. Alhamdulillah makin kita dengarkan pengajian dari beliau, kita resapi masya Allah timat jak lambatan ulik sekali di kembi-kembi laung salamak lek semamu pokok masih lik ndek bentai kum ni kena Allah ndek masih lik kesilangke. Alhamdulillah makin kita sama-sama mendengarkan pengajian dari beliau di awal bulan Syawal. Mengawali pengajian kita ini kita diisi siraman rohani oleh beliau. Kepada beliau kami ndawakan di atas tenak beliau niki masya Allah naik bunda di atas dia Keras bunga keras putih. oh
biasanya kan biasanya puang. InsyaAllah selamat dunia akhir, dijamin rahmat kasih sayang dunia akhir, dijamin barokah dunia akhir. Amin Allahumma Alam. lagu ada yang saat sempurna kandan tumben dewek dan ngiring lit majlis dui lamun lagi randang sak berkedai-kedai arak jak keluarga awanan nikah adik sak ngiring sempurna deti janin selamat dijanin rahmah kasih sayang, dijanin barokah dunia akhirat. Lebih-lebih marak sekali ngindikan beliau kulit nilik bulan Syawal semakin niki tetngiring mulai buka majlis pengaji dari tetngiring buka alhamdulillah termasuk kebausin sarang disiden bint khairu yaumin jelu Jumat niki sebagus-bagus jel. Amin. Masya Allah. Termasuk Sayyidul Ayyam, ya Datu Raja nisi jel. Alhamdulillah. Awanan nikah ngelusur saling doa walaupun dengan ucapan kalimat salam. Karing 2 kali. Ada desak segeran sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala alaihi salatu wassalam fil insan situn wa thalathumi'ati mabsulin fa alaihi an kulli mabsulin sadaqah fa kulli tasbihatin sadaqah fa kulli tahmidatin sadaqah fa kulli tahlilatin sadaqah fa kulli takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun anil munkari sadaqah. Amma ba'du. Titiang sarang sami muliakan banggakan akhin al-fadil sahibul majlis al-mukarram Tuan Guru Haji Arifin yang alhamdulillah kata-kata Arifin harak layak al-ustad Arifin ilham memanggil beliau melanjutkan kiprah meneruskan kiprah walaupun tetap ngiring nikilik batu alhamdulillah insyaallah sarang sami seluaran 3 tahun berjalan majelis dui sayan rimbun sayan tebal daun sayan tersejuk sayan tengiring sarang sami merasa tijanin barokah alhamdulillah mulia tengreda desida Allah subhanahu wa ta'ala kembali nilik tahu sa galuh memang reda nenek kembali tahu sa luas tendik mareda desida munikilih bucu jeneng sempit jeneng simpuk lagu ya tengreda desida Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan nikah kita doakan beliau sekeluarga mudah-mudahan tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat terjauh segala coba bahla dijanin rezeki sahalal berkah berjuang li izil Islam wal muslimin demi tegaknya agama Islam dan bahagia sejahteranya orang-orang Islam. Marak sekali pengiringan yang penuh sami alhamdulillah. Tentu sarang sami nenten asing elit dewek tangi
Neng tenarak sandik wika, neng tenarak sandik kena, insya-Allah selaku pada kenal, selaput pada wikan lagu tumben tang marak beriki. Lagu entan tang sak nggih berdengah arak majelis diki loba sitang bersyukur. Keluarga datolopan bersyukur. Nggih kanden alhamdulillah wa syukurillah. Ia terpiring bersuku. Marak sekali ngedikan arwah datolopan duit tebu pada ketinggang tereng pelingkak klik jenduju lamung tetu pada girang bilang majlis ton pada besul. Alhamdulillah beliau terus meneruskan kiprah Dato' Lopan sak margi bilang lembut lembak bilang deseda bilang gobogem lanjutan makin sarang beliau. Alhamdulillah niki menunjukkan ruh para aulia illah, para alim ulama arak tonrede desida Allah li beliau. Alhamdulillah kumu kembin direde lek dewek dan kembin direde lek zuriat Dato' Lopan salain wah terpilih sida Allah subhanahu lek mesti lek zuriat keturunan saudara lagu beliau harap masih keturunan saudara langan arwah Dato' Lopan. Alhamdulillah kita dukung bersyukur mudah-mudahan tatsak ngiring mendukung bersyukur termasuk sarang sami nggih marak sekali tat ngiring temanikang adit cinta teman kulit dipak majelis-majelis ilmu amin Allahumma amin. Musa kedua alhamdulillah dia tiak repot-repot yang ngiring sarang sami ucapin maupun takzimin kadus kanan beliau merangkap ulama dan umar. Alhamdulillah jarang kendai nggih ada PT Boyak yang makin jadi Lombok Tengah sak ulama langsung nggih umaro niki jarang untuk bersyukur tak sak ngiring ticanin beban amanah kulit nili beliau insyaallah memberikan kedayangan kemensangan berkat sarang sami selalu pada saling doa. Alhamdulillah tentunya mudah-mudahan beban-beban beliau dalam mengemban tugas selaku umara pemerintah tentunya diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Ia margiang luan pemargin datu tuan bin jadi bupati bin jadi ulama dait margi Dato' Tombok bin ngadak kelek Kementerian Agama mari jadi ulama Masya Allah niki ya temargiang si para nggih alim ulama maupun para nggih pemerintah sak merangkap ticanin sarang desida Allah jadi bimbing umat. Alhamdulillah para asatid, para penggelincir, tokoh agama, pemuka masyarakat, wabil khusus Ibu Ketua Rotibul Haddad Majelis Ta'lim Dato' Lopan, alhamdulillah beserta beberapa anggota teman boleh mau secara keseluruhan ampul insyaallah lemak pada saatnya yang kedua mungkin dewek juga akan sesilaang pelungguh anggota Rotibul Haddad yang sudah lebih dari 1.000. Nah niki kita ngiring berhaddad langsung yang akan bagikan kitab Rotibul Haddad insyaallah. Adit sak boleh mau barokah kulin tipak para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah sarang sami loba sit pada bersyukur kanden kulit nilik gobok gempang kulit nilik desa dasan arak ni tauk takak tersangiring mencondok bedai kulit nilik majelis dui niki tengiring amponi tengiring pelihara kuningak jaga terutama majelis niki termasuk raudatun min riyadil jannah bagian dari taman-taman surga
desida Allah Subhanahu wa taala sara pun bangun dunia. Alhamdulillah. Tetap pesendan mandin tak ngering liwat tengiring ingat mandin tak ngering berusaha tengiring ingat untuk impak untuk soda at ngiring pebagusan diri at ngiring pesolahan diri at ngiring sarang sami peluasan diri sehingga ia paling junjung tinggi lah isi arwah datuk lopan majlis pengajian. Bahkan beliau bertelah mandin beja margi beja lumbar mudahid majlis pengajian bertelah beliau. Subhanallah. Yang pun ngendika beliau lamun girang li majlis ilmu ada sak jauh telu bahasa dan ini telu besak telu pertama ibarat dengan pasang kodong, kedua ibarat dengan pasang songor, ketelu ibarat dengan mancing. Telu ibarat telu ibarat Nabi kena ibarat dengan pasang kodong, kadang-kadang mau, kadang-kadang subhanallah. Jadi dengan sapasang kodong ni kimpurayan mande nak dicanin rezeki langan kodong kemos daik mande nande arak saat ni ke boleh mau sesuai kanca harapan kemos. Bahkan lalu Peter boya angi putak pupak boy sisinoso ada yang sak dampuk, ada yang sak sengih, ini gantung, ini jeluk dan iki kesenangan kebahagiaan mau endek urusan tiang pelungum sami urusan desida Allah cuma kewajiban tenun nuntut beli buah ni darah maji beli samat li sempoja saya jua berguru ngaji ya selamat tamat surga. Luar biasa. Untuk nikah sarang sami alhamdulillah tak sakiring ticanin reden desida Allah ya tahu majlis dua niki mundik dewek mandinan di arak lain jelu Jumat siluwe jelu Jumat insyaallah waktu berazam benia nah mungkin alhamdulillah dan sak margin dan sak lumbar doang kecemoh iat ngiring sambung ruana ruh al-maghfurlah arwah datuk wali ia ton sak suka ia ton sak senang ia serminang ruan zuriat maupun panjang sak genem girang urus majlis pengajian. Coba dewek doang sila 4 embung benga embung muncan embung gente embung jeruju kandan 4 embung 4 jua kepuri dendek dah anyam kepuri rambut dia berdui kering musim panas sini 4 darah air dan cukup isi telaga ni harus naam sila decek embung benga arak embung gente arak embung muncan masya Allah embung jeruju arak dayang poda 4 kepu banin terjadi sehingga arak nu taharapang embung lagu pekasih nane kurang sehat pekasih kurang sehat lapak jalampak lagu kemanjat datang wah bis balung alhamdulillah masya Allah. Nah niki sarang sami nonton nika alhamdulillah wa syukurilillah tak sak ngiring temanikan gadingan ibarat dengan pasang kodong kadang-kadang mau kadang-kadang
jurumati tuah Malik Pasang. Tetap tengiring senang, tetap tengiring merasa bahagia, sampunan tak ngiring pendak kecewa rau hadir di majlis pengaji. Dia tetap ngiring pendak kecewa, justru ia tetap ngiring temanikang pada bersifat talona kepacun dengan nu ketua genem lalu, girang lalu, kuawe lalu. Nia tetap temanikang bersifat talona ti sarang sama. Nah, iawanan tebausin sarang arwah nggih. Nabi basan beliau apa kanduk mangan tengari, kanduk nggih pakis beragi bawah, apa tanduk umat kaji, pacu ngaji, pacu sembah. Masya Allah. Ngaji berjulu yang buat kewajiban sembahyang. Dia tuh kewajiban sembahyang berjulu yang buat tengah ngaji berjulu. Untuk ngaji marak sekali pengiringat sabaru dewek terharu. Masya Allah, nangis sidang. Kandan pelunggung sami semangat gairah, diajak bersolawat semangat gairah, diajak zikir semangat, diajak istighfar semangat gairah. Subhanallah, telepang salam menikah jua sehingga anda sekedi totek ngaji nut lepas salamu keras tunggak lemas putu luwe datang dait daganya pertama dan hadir telepasang salam keras tunggak keras putu terjawab keras tunggak lemas mana lemas putu nyagaring dan suri-uli nenek belu lalu ndak ngaji darak kena darak kan kena. Nah, untuk ini alhamdulillah salawat salam insyaallah sarang sami sebab dicanin barokah dait syafaah kelak elek yaumul qiyamah wah ngantos syafaah baginda Rasul Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Garing sekali sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya aran solawat nur, solawat cahayan baginda Rasul Muhammad. Sai-sai ngendikan ulama saamalang telu kali hingga semunggah maghrib, hingga sembayang maghrib, dai telu kali hingga sembayang subuh. Yang dicanin telu kecepatan. Pertama dengan nikah paling jelap takabulan hajat. Hajatuna kathir maras kading ngendikan beliau kemelek tiru plek bawon dunia niki yelo darak dengan dek berdua kemelek selaman masih nguet tejuk pastiin berdua kemelek dek njaba kemelek merarik mana-mana tian lain masih menyet nani tepat yang mau jadi hukum pokok sama saya nguet teh pasti berdua kemelek
Kemele, Masya Allah. Nah, kalau kita amalkan pekayunan kemele tiru dunia akhirat, zahir batin yang dikabulang sarang di sida Allah SWT. Amalan solawat nur. Kedua jelap temati. Lamun wah datang aja. Dia takut. Murah dia jari beban. Dia sampai lalu tu tangan isi dia pada biaya rumah sakit. Modok-modok. Alhamdulillah setelah dicek oleh Ketua Ibu Ketua Rasul Haddad Majelis Jamaah Majelis Taklim Datolopan murah-murah dan degadingang wiara nikah masih baru nulik ngaji langsung meninggal dunia. Murah-murah karena Nabi dengan kita tidak sadari sampun tengiring amalan solawat cahayan baginda Rasul Muhammad. Niki kadang-kadang pak enggak ngamalang waktu sabaca berjanji sekali seta ada sangiring karangan sarang sami pertama ia teh pejelap sampai yang hajat, kedua jelap temati lamun wah datang aja murah-murah modok-modok matin temati beriman mati husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Kanunas ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatimah ya Allahu biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Amin Allahumma. Munas patah tenggong pari bali bawa edang tau kendole pajak tedong terlalu ngaji munta berendang tama surga ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Patah tenggong pari bali bawa edang tau kendole pajak kecopong terlalu ngaji munta berendang madal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sak kedua ngendikan beliau bila tengiring girang karang ngaji jauh ibarat sak kedua ibarat dengan pasang songor sangenara kan songor terpasang di air sak ngele kai sak repak kai sak geri ya tonton pengangaan dengan atas kulit nilik rua rasen yang tidak dayan-dayan ya raam lagu menu kandan umum air niki ngelek mereka tu dengan kada hajat tu meru kadang-kadang lepang mati tu tipa lagu sasolah doang tu bang suahajak pertak dia tak bait kotoran dia tak bait lepang samati lagu sanud bait adalah tetundi tak sak ngiring ti canin senang bahagia tepekeling
bercerita sa marak ruan pengelampan tele dunia teindang ibarat niki ibarat deduru sak baru ndek tiak bait te sayat bait sak solah alhamdulillah mukendek laun cerita enggak nuk dengah apa mau ngaji tu baru enggak nuk dengah empat tembung empat kepuri mau ya bahasa mau pekasih no jeneng kurang saya enggak mau ke ngaji baru oh yaran duru yaran duru niki ian baru salawat no hikmah kelebihan sarang sami sakrau hadir li bilang majelis pengaji alhamdulillah sanganara songor sanganara sarang sami kendi tak ngiring ibu hamba sanganara lema aru at ngiring sarang sami halal bihalal ni kira pupoyong nggih bat misi napiaran cempaka putih li tuan guru Saripudin Makbul insyaallah beliau mudah-mudahan boleh rawuh hadir nah ia tet ngiring kelema nggih jam-jam 10 insyaallah at ngiring nggih silaturahim sambung run rahim adit sa ndoyang sifat halakoh batiniah saling priak saling tunahkah tangan lamut girang silaturahim sarang sami girang lemunajat nunas kena rabbi gufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir girang dengan kita tidak sadar dia depaya te komando sarang beliau pasti selangan-langan bilang waktu bilang saat eling enget sa langat keceplus selangan rahim inaa pasti niki sarang-sarang subhanallah untuk nikah alhamdulillah wa syukurillah mudah-mudahan eling enget ibarat pertama ibarat dengan pasangko kadang-kadang mau kadang-kadang kedua ibarat dengan pasang song sangenara ketelu ibarat dengan mancing mancan tema Masya Allah dek yang irang mancing tiang muki tak dengan lembong muncah kadang-kadang dia nengat ke tiang liwat tiang kena assalamualaikum astagfirullah tunggu waalaikumsalam enggak doang andang nikili ompalong kak lamut ngaji nede andang bembe lamun kayun boleh mau ilmu ngen marak sekali ngendikan beliau adit saandang ompalong baru beliau ompal-ompal putih memakin bedeng amin ya Rab pemniki daganya Rab balu liwat dede engat dulu dede iya basen batur semparu umakan jok semparu beli kangkung ngaji karo belah mun kenyesel kajadi bebalu nara kapong bilang perap benah kasihan deh lu lamun batur selong belanak nami ngindikan olah-olah daun waru mun kecial nggih mati palang timpan solah jadi bebalu lendong tian mararon galang lagu sepinati sih Pak daripada yang dia dan jual lenyot-lenyot lagu alhamdulillah alhamdulillah subhanallah untuk nikah sarang sami niki nggih mancing mancan teman mu dengan mancing silak ndeno harap mbembe gak nandang lele ompalong nah menikah juga ngendikan arwah datawadi lamun tengiring genem kira ngaji ibarat seketelu ibarat dengan mancing mancan temau arus tandang ompalong mbet ompal-ompal al-mukarramun para alim ulama alhamdulillah alhamdulillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Ya Rasul salam Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil waghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak kulli ma'lumin lak. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali dato lopan, dalam
tolopan. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulama, dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bifatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wadahuni ke sarang sami, mudah-mudahan ada sati janin barokah, ilmu manfaat, amin Allahumma amin. Sarang sami mudah-mudahan tetap dijanin umur sabiluh, umur sabarokah bi taatillah. Dan mudah-mudahan keluarga yang pelunggup sami hadir tetap dijanin kenyang sehat, hadir sajari penyusah, hadir sak berusaha dijanin rezeki sahalal ber meskipun azam niat terpemurah terpemodok sarang desida Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wadah punika matur tampiasih mudewek ngundang pelunggup sami dalam rangka halal bihalal lema lek jelu selasa kelema niki lek embung mun. Kebetulan majlis Muncan kenyike lalu ente rehab lagu insyaallah wah bau tertahu sebagian. Mudah-mudahan pelunggup sami azam niat lek makin ada sak ngering pulih mau dama lek dusun lopan ia tensak mula melinggih lai arwah datuk lopan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.